watches over the watchman when a honorable Kennedy a compreko e Japan kan yankofo ene no anyadwe ena me no kase Prophet Rojah or the senior pastor for Rojah City International ewo East Legon and then if you do better monti so a o su say nen so the man bomb pie man if say enkofo bi adetemo say ombeyi ne kra efiatasefo asase so na mofo bisa say wa wo ye odifo ankofo e ba won chen a wo ya kwankyera hodo emomo e ba ne say na obi make an attempt on your life na o run it back to one so the man say e ye one so the man na embo empire ma ebusia enkomo e course no de e pantoma I too much meso de mo say subscribe my page ni me adoma na me say na me upload bi aso na onsa ebetunya ka ebusia say one follow Prophet Rojah for some time now obo say most of the comedy a odie ne say enkofo bi e bo ne ho pa say on pese o mukunu asori eso a wontimi nka enyi osofopani mi aka say moluma apostle odifo Anthony ojobuache ene owai resurrection oko odifo amu akum nyina be ye bi ko na kabana kaba mu nyina ba betwam ko papa attacks amanya no nansan no for one sofo onyame na ageme oh Radi na ageme o na me waka bi a sebe opani bi pa na say that talk no di medin eye no Rojah 1 and o de chair me I am forced to stop using the camera ko two number plate na free home by force ko wona mane e chesiu ntem bizam say dia na obi aye ye ni obi atem menka sentia obi mini obi ni asem papa attacks amanya nyina afra asofo ho na nyame nso ye no kwafo se epo bi o mu bebo bia no na radia dan na di na ya doje afa ho na wabokwan ato ba because Bible say God will make an escape way etidu ba bia na radia bokwan man ti attacks de ye nya bi na mfiri ba bia temo am ho efrimia nkasa minwa na onum de saye ma reho ne ye se nya asofo a sebe omo pikiti say yan mu bio asofo mpanifo no bi no mu a ebi ma ye adwuma na che na omo ha nyina ye se obuni mi se Rojah beji omo dom Rojah ni omo AC akan papa oje omudin oje omo ni munya papa enye once enye twice eyen komo o tedi on so many platforms now recently kra okopi mu in shrefem kra no okori the same komo say so peni bi friend no so for ne kra chirem say there was a meeting on mpo etiase bi ankofo ne bopo say Rojah no da ben no ba ya wo ji di sa ne oje ne nsorema ebusia aisa agro but ene Rojah beti mu say enya agro die na eyasempa ankofo adetemu say by the end of this year no ombeje ne nkwa efenise my second video, you know, man said I'm GND because I'm a Felicibia. It could be one of the things I saw for a year just to obtain social media hype and also to obtain public sympathy. On to say, me call chance on the video on TikTok. A brand TBD Ujaya ko jira insuano. We apply. I'm a prefer Rojah say ni be a pese. It didn't boni biano. Insure any side ni pakuno in the ebusia. Mama yembo rap prefer Rojah saw them. Ni in some more kind. Eche ne so them ama ne so them manura ho no mu nyina esu ebo mpa ma Prophet Rojah ajuma ya abuwa nipa keke nipa be so mu kuya tochwe yenya bibi hawo sade be ya nipa brabo be yi sori jira na so nipa bi a wo peso ageme nkofiri ne nsem awrade nku ne ntontwe amen. What a gift of God.
Prophet Rojah so adwuma ye nyi obi akaplo ye nyi obi ahwe ba shede be ya nipa abrabo be ye mmere. Are you here with me? Tena won Prophet Rojah so ye bom pa ya ma Prophet Rojah Jesus Radim fa ban bon to no so. Amen. Papa, some of us when we leave say Radima ye nkwa mu be di. Amen. He said the Radi ama me wuni bi. Deɛ me hunu wo hu ami madwuma ne sɛ me hunu ma kyerɛ wo kwan na wakɔfa no wadi yie ebi kura wo kɔ a wo nkae me ebi kura wo ma ha bio tena wɔn sahwe ase nipa bi a wɔbɛsɔre atia no ɔsɔfo mo mama ɔyɔ mempɛ we mempɛ ɔyɔ bɛda wɔn sa ɛtɔ da wo na ma na yɛde moto di wakyi ne yɛde kaa di wakyi. Oh my God. Yanya bibia o nyame adwuma. Chese obi woni se wo bibia woni bi. Hallelujah. Ni eboni papa ni ani nipa hyehyɛ wo. Yasada ma nipa sika. Montwra nsɛm social media. But dia wɔya akatuafo nyankopɔn no. Tena wo saka sɛ Awurade. Onipa bia ɔbɛsɔre. Atia wakoa. Anini Yalobo Mpire.
Whether they agree or disagree, 2027, 2028, the biggest prophetic church in Africa, in Ghana, Rojah City. There is nothing they can do. It's a it would be done better. Papa, you're so radiation, you would do to me. Say about when you're member. Blah. Maybe you'll be full cow or dear bow 19. And you'll be or Basha Radim for Prophet Rojah. Now, Bravo Blano, a twincher. Sometimes you'll be back on some crutch in a while. Which means I will never wouldn't mean solve it. But within 1 month, we back the pan babos with you for. At the end, by one Chilami BPO. Papa, media radid Yamam Timimu. Mama bibia nkrampo na meka asem to so aye adwuma. Amen. Na me shamo bo awrade di mu se. Nipa kro ma me ni so asofo mo ne no. One ne made na busua do mo nkwa betwa so. One ne made ne made do mo nkwa betwa so. Nipa boni ni a won fra awrade. Awo be soli atia wo. Ano me anka no. Ano me nka wo tamfo. Me to me what time for? Me to me what time for? Me to me what time for? I curse your enemies. Yalia baba what time for? Wo baba wamo. Yalia baba wamo. O baba wamo. Yalia baba wamo. O baba wamo. Yalia baba wamo. Tell me. Throw such all you wish. Meshan comes August where I am Ramoy. Asafo. Mijina nyina mabre. So we say me mom dia konya brem. Last week Accra on night ni almost bear 2000. If we are starting here counseling, me free aso down na koba nwumle 7. My year on night attendance kop we ya be counsel ye free na koba nwumle 6. Ya so wa abusuan o. Ya wo maame o se me mother be show me. Ya wo maame wo papa. Ya wo nsolema. Mini wo bia kra wo wugina me wo. Amen. Sa wo mpema sema nka wo maha. Oh my God. Ba me mpai bone se. Dia watena se pesa wo. Ba wo kra dadin. Dia wo mpesa wo. Wo bedi. Me de all you we go for mo. Jesus. O won to wotamfo so. Amen. August way. Hey. Ye be sie funu wo fie. Amen. Awurade be ma wotamfo ayamabo. Jesus. Na de wo pe wase wo no. Me de no me ama no. Amen. Yade anka no. Wo won ka no. Amen. Kan kwanhia nkum wotamfo. Amen. Me se wo be sere. Amen. Wotamfo ntimi nya bibia. Ah. Asofo me se Oda sani ntimi nyi yankon free. 2027 2028. The biggest prophetic church in Ghana. Aye Rojah City. Amen. Awurade man shi ye. Amen. Afe na ma
Afeni wumio, Emmanuel. Oh my God. Emmanuel, Onyameba, Medawasi. Ebusia video ya mamira o because o hwe de we a Rojah gina wo no mu a o su na me hu say akwa no o fa na eme mu anasa eniama e fe ni mu. But on the other hand ebi so e che say Rojah no e azana oye de obetima ye bia just to win public sympathy and after so nen so de mana e won nche no ma obi eni mbere no ya because obabontin be su say a car wato ejapade a oye no obi abehu ni say no. So when your car na when you skakrampo na it cannot be compared to yawa o kom anase owu a amafo e de eba no so say they no koto nche a bebre so bisa question say wa wo yesofo a wo so nim akwankyere na onim efom nyuma ye na nipa be na betimi asoroti a so easily ama wosu to the sense say obeka say won so no ma embompa e fama obabusia everything being equal no. I am a Ghanaian and Rojah is also a Ghanaian. I believe strongly say so abonten abechirem say yemmom pa man na ne kwa edanso yemu a ati say yenya sympathy man no na yen consider ne o kano ne yemmom pa yemmo ne bi anya hwe krampo no Rojah eye Ghana ni ebusia we ye me madwen kire ba bia wo bia no o bompa ya ana okonya meni mu akai say o bompa ye e de aboa prophet Rojah say de onemu bia so no ewade engine film say yampa wo say enyampa o bompa ye mo bia unto mpa ye no engu ye aye too much. Comment section one mo ye wo de ameso say wadwen kire wo bia no chogu comment section wo my ni hu a wo sifa GNC me na fo ne de mu a subscribe my page ne mi adoma no so say na me upload bia so da hun sabit maka